Yayınımızdan esas mevzuları. Açlıq tutqan Ruslan Zeytulayev azat etilmesini talap ettiler. Qırımda ona bağışlap dua keçirildi. Bu Ruslan Zeytulayev, Ruslan kardeşimizga sen yarabi, kuch kuvvet ver yarabi. Avropa Şurasının Parlament Assambleya prezidenti istifaga ketmesini talap ettiler. Vazifenizni boşatmaga talap etemiz. Assambleyada yolbaşçılık etmege haqqınız yo'q. Qırım ailesi Türkiye'de o'tkirilgan bala festivalinde iştirak etdi. Efirde zaman bugun Qırım işğalının 1152 kuni ketmekte. Studiyada sizlarni men Şevket Namatulаев selamlayım. Ruslan Zeytulayevke azatlık dünyanın çeşit koşullarında Rusiya apsında açlıq tutkan siyasi mabus Ruslan Zeytulayevke kol tutup aksiyalar o'tkirili. İnsanlar onun resmi ve Zeytulayevke azatlık yazısının resimge çıkıp içtimai ağlarda derç ettiler. Zeytulayevni FSB 2 yıl evvelsi yaqalab, Hizbut Tahrirge alakası bardır dep 7 yıllık hapis cezasını belgiledi. Prokuratura bunu az korup şikayet berdi. Zeytulayevke 17 yıl hapis cezası belgilenmesini talap etti. Zeytulayev ise ona ve Qırım tatarlarga qarşı açılgan jinoiy ishlar qapatilmasini talap etib, 21 kun açlıq tuta. Zeytulayev sağ-selamet azat etilmesi için Qırımda dua keçirildi. Allah'ım ya Rabbi, sen ya Rabbi, güçlüsün, kudretlisin, Rahman ve Rahimsin ya Rabbi. Bu Ruslan Zeytulayev, Ruslan kardeşimizga sen ya Rabbi, kuch kuvvet ver ya Rabbi. Sen ya Rabbi bu botanlardan tez vakitte kurtulmağa sen ya Rabbi yardımcı ol ya Rabbi. Sen Rabbi ona sağlık, selametlik ver ya Rabbi. Onun isteklerini yerine getir ya Rabbi. Amin ya Rabbi. Amin ya Rabbi. 10 kunlik hapisten so'ng Sidamet Mustafayev azat etildi. Evde onu soysop ve dostları qarşılap aldı. Sidametov azat olunğanından sebep bayram yemeği berildi. Aprelin 13'inde Bakçısarayının işgalci mahkemesi Mustafayevke Siran Saliyev evinde tintuf o'tkirілген vaqt Sankidersin kanunsuz mitingde iştirak etkeni için 10 kunlik hapis cezasını belgiledi. Aprelin 13'inde Rusiya silahlı kuvvetleri 8 Qırım tatarını tutup aldı. 6 tutulgan insanga hapis cezası ve ikisine para cezası belgilendi. Мында Сейдеметнің эве өгінде чықмақтан қорқмаған Бақчасарайлы балалар үшін пиляв бар. Оның evinde себепсіз ерде тентюв кечті. Бір сүрі сатқыны айдап кетірділер. Ал бұл кетек телефон açılsa еді. Яда жертвеме беріп чағыртмақ мүмкін еді. Можно было просто позвонить, либо по повестке вызвать на беседу. Я и там, да, и здесь как бы делаю дуа. Мен эманда, эмдамында эписте болынған қардашлар үшін дуа етем. Қырымдaki ve bütün ana topraktakiler için. 10 күнден зиеди эписте қалғанлар үшін де. Ruslan Zeytulayev için ayrıca. Kardeşlerimiz azat olsun деп, o 2 haftadan beri açlık tutay. Allah ondan razı olsun деп, bütün mabislerini korandalarla kavuştursun. 2014 senesi 26 fevral күні провокацияларына митингнің рус тарафдарлары башлаған. Бұл вақытта Ақтемчейгоз іші бойынша өткерілген 107-ші махкеме топлашуында Шаат Ибраим Чигиртма білдірген. Оның сөздеріне көре, о митингнің сонына қадар олған ве Ақтемчейгоз тарафындан ешбір чағырулар ешітмеген. Ишгалжілер есе Чейгозны Қырым парламент огынде қалабалықлар чықармақта қабатлайлар. Yuqarı Şura binası o'g'inde aqyar numeralarining avtobuslar turaydi. Ulardan insonlar chiqib Siranin parlament azbarına kirganlar ellerinde shisheler bar ekan. Neticede ular bu shishelerni Ukraina tarafdorlari miting ishtirokchilari tarafına atganlar. Avropa parlamentariylari Avropa Şurasının Parlament Assambleya prezidenti Pedro Agramunt ruslarning beraber Suriyaga bargani için istifaga yollamaga talap ettiler. Deputatlar prezident Suriyaga Rus heyetining beraber barganini bildirgan so'ng to'plashuvni to'smin etdiler. Agramunt vaqtincha to'plashuvni alib barmoqdan chetlashdi. Prezidentning ishi bo'yicha yarın ayrı to'plashuv o'tkirilajak. Bizim yolbaşçımız Parlament Assambleya prezidenti o'z vatandaşlarını gazgen zehirlеген insan yanında turgani bizlerini nefret etti. Şimdi o bala gibi anlatuvlar yapa. Ziyaret etmek için o Rus harbiy uçağının kullangan. Vazifenizni boşatmaga talap etemiz. Assambleyada yolbaşçılık etmege hakkınız yok.
Ишғал olunған Луганск вилаятының территориясында ОБСЕ миссиясының арабасы майынға басып атылады. Америкалы назаретчі Иляк олды Алмания ве Чехия ватандашлары хастаханеге еткізілді. Украинадаки ОБСЕ офисі араба патылағанына бақмадан миссия ішін Украинада девам етежегіні білдіріп, қабатлы олғанлар месулетлікке желіп етілмелеріні талап етті. Хадимымыздың өлімі ве яраланмасына себепчі олған майынны ерлештірген шақыз жезаланмақ керек. Біз өз фалиетімізні Украинада барышық олмағанна қадар девам етежекміз. Бір Украина арбisi Иляк олды екісі яраланды. Рус женкеверлері Украина арбилеріне қаршы 34 кере атеш ашқанлар. Женкеверлер Украина аскерлерінің позицияларына гранатомет, бұйы калибрлы пулемет ве БТРлер вастасынен ұжым еткенлер. Я не могу навестить своего ребенка. На Донецькому напрямку вогнем мінометів калібру 120 та 82 мм, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів противник накривав позиції наших військ у районі Троїцького. По захисниках Авдіївки ворог гатив зі 120-мм мінометів, протитанкових гранатометів та кулеметів великих калібрів. По оборонцях Пісків, Луганського та Новоселівки 2 вів вогонь з мінометів калібру 82 мм та гранатометів. Русиялы ерджі Лолитаға Украинаға кіріш училға ясақ етілді. Туневан Сума вилаятының Канатоп сыңыр кетішінде сыңыр бекчілері оны қанунсыз қырымына зиярет еткені үшін Москвадан Киевге келген тренден шығардылар. Лолита Милявская шығарылған ясақны интернетте изатлады. Я не могу навестить своего ребенка, который заболел. Зиярет етіп оламайым, чүнкі мана Украинаға кіріш ясақ етілді. Мен ашымды башқа тренге міндіречеклер бұл эпосы керішіні 2015 сенесі зиярет еткенім үшін. Что делать за посещение Керчи в 2015 году? Субетлешкен вақытта Керчиктен де Қырымны зиярет еткенінде сынырларыны бозғаныны тазықлады. О Украина қануны бозды. Оның үшін там вақытта ona Украинаға кірмеге ясақтыр. Бірқаш саат трені бекредік. Sonra есе айланып Русия Федерациясына қайтардық. Макрон ве Ле Пен Франкистанда өткерілген президент сайлауларынан екінші турына кештілер. Сабық иқтисадият назиры Эммануэль Макрон 23.75% қазанды. Милли фронт фырқа елбашысы Марин Ле Пен 21,5% қазанды. Бөле мәліматыны сайлав комиссиясы тарқатты. Tekrar Le Pen'e oy vereceğim. İşsizlik aldı başını gitti. Çocuklarımızın bir geleceği yok. Benimki bir protesto oyu. Ve eminim çok sayıda insan da benimle aynı düşüncede. Her şey çok geç olmadan elimizdeki protesto gücünü kullanmalıyız. Sistemi değişmeye zorlamalıyız. Adayların programlarına son anda göz attım ve muhafazakar aday Filon'un benim görüşlerime daha yakın olduğuna karar verdim. Bana göre Macron sağdan ziyade sola daha eğilimli bir siyasetçi ama açıkçası onun programına da fazla bir itirazım yok. Ben adaylara değil programlarına bakıyorum. İlk turda Filon'a oy verdim ama ikinci turda seçim yapmanın daha da zor olacağı kesin. Русия үшін тамағымы ертім, ләкин яшайшы феналаша кефесакені ешғал олынған Қырымдаки вазиетінен мемнун олмағанны білдіре. Оның сөздеріне көре коммуналь төлевлері арттырылған, ашайт фияты еп юкселе, еш ерлері есе экселе екен. Қырым Русия тарафындан ешғал етілген вақтында берілген пенсияны юксек кібі көрсе, шымды есе бір шейге етмегенні білдіре. Біз шымды 1 метр каре үшін 14 рубле төлемеге мечбурмыз. Мен дәрі үшін 1200 рубле төлейдем. Яғни коммуналь масраф фиятлары артама? Эбет, енді артты. Феодосияда эрзақ меселесі не алда? O da pek müşkül. Ya Feodosiyada iş var mı? Bilmeyim. Yok, iş yok. Bizde hiçbir zavod bile açılmadı. Siz ne istiyorsanız. Tek cenk olmasın. Şimdi Rusya'nın kanunlar böyle. Endi Rus kanunlarına göre yaşayımız. Қырым айлесі бала ансамблі Түркияда кечірілген бала күні концертінде иштирак етті. 39-й бала фестивалі бұл сене Невшехир шерінде өткерілді. Анда 22 мемлекеттен тахменен 400 иштиракчы бұйырды. Фестиваль иштиракчылары Киевде көчкенлерінің балалары тешкіл еткен ансамбль Қырымны тақдим етті. Бұл байрам 1920 сенеден берлі қайдетілі.
Бұсат қазір олған сонки хабермізді яйынмызны бүгін программасы девамете невбетеки заман яйынларымыздың да қачырманыз дайыма атырылы олыңыз қорышкенже.